mzee ngaye tubwira amazina y'inka. Yabizima ngo iziza ntizobererwa n'inzira inziga zayunguye inyambo. Yari inyange yazaga ivumbanisha ikamwishyaka yishanga nzoyiragira ishyamba itangombera ishani. Uw'ishyari zomurenza impingi impindo yayizoza yasuza ivumba. Yari ivukire mu bikurira ngo bikina ntiyazaga yiriranye ibikondi ibikongoro byayo bikangorora. Yari iganzu yazaga irinda urwano. Nguwo urwana nimutsinda n'inkubiri. Inkushya niyikingira inkuyu. Uw'inkungu inkongoro izozimumira mu kiganza. Yari inkuza kigari ngo ntiyazaga yikanga ikiraro itsimbije mu kirango ngo abikirazi izobatera ikirato kare. Nibikina yazaga yikora irimba inkuku ndimunku uko zohagirira inkumbu w'inkunguzi nasoba ntinzomutera igico mu gicuku gicuba ciwe kimaze gusanganirwa. Yari isimiko y'insiro nazaga nsenga nkabona insinzi. Insiriri yari icogoza ry'uruhira nazaga namba nitega uruhimbi kumwima mbere. Yego Yari rwema muko ngo yakuye umuvumo mw'ivuri. Ivume rihaye kwigina ingoma. Yari ingabo ngo yazaga iganzu w'ikubirizo. Naho urakoze cyane mzee, urakoze cyane.